yakwa nabo gochekera nakore ko bya vaccination byonsi nabo ngokoneria gusenko anali chije ise guchikobeka amagena gusenko anali chigo chikolia chitwani njirororo nabo ngokoneria magena narora yokonia magena naro yo guturagia anya gutagete karibu nabo ngokoneria byonsi etwani enene 1500 ne ngoko engiye byege kabwato gechire 700 to 800 but it's negotiable ande nche gongutoka ase nambeye 0722282631 nande nosa ko Google kanya gukora town yo Google ko ni mabere gera mangi gutagete ko gore ng'ombe nero nabo konyora lakini mono na mabere na manga per day na tukonyora over 100 liters na igo bunye kubwata matanga kubwata shere tukanya guchandika tukanya gukora mabere ye packet ake simikoni ga farm mchuo ya mabere atuwa nugo na bakonyora 40 liters nabwata matanga 40 liters nabwata kirageli 50 liters na bakonyora go chideka ndo chingani go chiko minyoka kigima chideka nigo chiko yenda kigima asante sana asawali mwana usanga mwana ncha senchira bene kigima denso asensemo ya story yangu etia kwa tokoranga what do we have today asensemo ya story yangu nyanga story yangu no murugo chake tukuli hiki chakira chinsa isano na mocha mambia usichamo baso oikachinsa isano na ibire chamo baso nsayemo asonya kwa togo sanga asonya kwa togo kwana asenchira ya beneki mu moncho mulira bago moncho mutegalde na so live asensemo ya Facebook live asensemo ya YouTube na so live asensemo ya YouTube igo na bago nyaka kwa sanga monanche abonya kwa kwana monanche asensemo ya YouTube nabonya kwa kwa birengere byao asensemo ya YouTube nde live asensemo ya YouTube ki myoka galia etunya kwa togo sanga ase inchira ya bene kegima by the way nde live asensemo ya YouTube ngane raiga nte turakwanda kidogo munyete umwana raiga musubate na raiga umwana moke o chandegete birengere ryo agosabanga munyara kwa moko mokonya na ase birengere ryo kindly o ikasensemo ya YouTube ntabi present na mutabi mana kitokora ikasensemo ya YouTube let me know you are there ntabi present I'm yearning to see you there ngai tenko igwa sensemo ya YouTube na ende wa ntabi present ko ikagari ntabi present ngoso marti mes chino chonse piti ujumbe jeno chonse epe asensemo ya YouTube nyanda kama ngochirigereria ndaro nambara bya baso ile asensemo ya YouTube nyorange ko ikira sensemo ya YouTube ogonte be present ilimanga waikire asensemo ya YouTube mwancho mulena boygo mwancho mutegelele ngento ikasensemo ya YouTube etinya kwa toko sanga monaje nyorange ketu soira sensemo ya Facebook live ige obidinga bono we may not access Facebook messages ige link rere gabo mwancho mulena boygo mwancho mutegelele link nera abungu kubekera abo kindly tap that link na bogo bate link yeyo etinya kwa toko sanga ase enchira ya beneki madesa lady here umwana ara igano umwana mukabwe skuru mwanara igoma kabwe skuru kindly elinkira mna bekira wa sema ya live elinkira mna bekira wa sema ya Facebook follow it and sema ya YouTube on the present manga kwa ikira ro eltinya kwa toko sanga ase enchira ya bene kigima kwa ikira sema ya YouTube let me know kwa ikira ro ntabi present let me know ntabi present manga kwa ikira asenseme yo asenchira ya bene kigima mpaka nitansema ya YouTube elinkine gabo nyebwati sonyora na nsema ya YouTube yakaba to kwandenga nere kidogo sonya ko batoko rana kitoko nyumwana we school actually she is a form 2 student out yanga niga tekerata ba kusiglo radio some 2-3 days ago akaranga you are very worthy ba kusiglo radio mbuyamo koreko rani mwanya ko moko mokonya nanda akaranga nere tikara boli mwanya ko moko musira ase ebirengere I'm waiting you asensema ya YouTube Magainda nsema ya YouTube ikansema ya YouTube ntabi present manga waikira asema ya YouTube mwancho muligerere nabo igo mwancho mo tegerere bwa bagusi Global Radio ko ikansema ya YouTube ntabi present I'm just yearning to see present ngai intendo the present
baraba ikiraro umwana bwatandi nakarorera asante sana Christine Nyamweya atena mark me present karibu sana asante sana so kumnyoka so bwa nkima baraba ikiraro nsema ya YouTube I'm recognizing nsema ya YouTube I'm recognizing baraba ikiraro idinya kabanko bariga ni memorobali ase enchera ya bene kegima yakogera agegera ngosoma chimesi mechena agegera ngonyo chimesi mecheno ase enchera ere ensera kegima igonya kero kende waikira sema ya YouTube asemba kanyete ntabi present manga mwekira ro etiya kwa to sanga ase enchera ya bene kegima kindly boy go you can share the stream asema ya YouTube you can share it share and share etiya kwa to sanga ase enchera ya bene kegima musubati naraiga no mwana bwe skuru na ndawa tanga myaka moko musira ase ebirengeri umanye tembu ya sana tunyaka batogo sirana ya kwa antu akonya na kitule moyo iga it sounds good and better igonye wekira nsema ya YouTube mwancho muligena wego mwancho mutegerere ntabingo present itunyaka batogo sanga ase enchira ya bene kimu mwancho muligere na boigo mwancho mo tegereri bwabagusi Global Radio in the present sama ya YouTube tumesema ngendo mwana uratemo I don't know where you disappear to igo na bajira sama ya YouTube ikaron tabi present bayiganga ndako lyanga mbarabyo watona borbo ase ebirumna ebyabono nazidi kuangazia wala ambao tupo na wao upande wa YouTube kindly igo kwa sama ya YouTube tabi present mayanga waikire aroro ase enchira ya bene kigima wabo morini bitutu timati smole babo nyakangi I don't know where you are cyangwa bato sanga ase enchira ya bene kegima eko yandoshenga chinsa nigo chiko minyoka kegima ase ebirone byabona igo ikansema ya YouTube ntabi present ndo chenga gaiga baikira ro karibu sana Jose Kemu na kuona ushafika pale unasema kwamba present asante sana Jose anasema kwamba yupo ndani ya Ijara Fema anangojea story yangu Shafika pale niambie tu present ndio nijue ushafika ndio nijue ushadunda pale. Nancy Umwenga anasema kwamba yupo ndani. Nancy Umwenga karibu sana. Asante sana Nancy Umwenga. Karibu sana Edwin Latemo karibu sana. By the way umwana uraiga ndo chero umwana we skuru. Hata yanga she's a form 2 student na kuna mambo ambayo hayamfurahishi kamwe. Kuna mambo ambayo hayafurahi kamwe. Kuna mambo ambayo yeye anaona ni kama si fema na angependa muweze kumshauri. Sijui tima yatinga umwancho mulena boygo mwancho mutegerere kayondi gire tukuna boyonga yonte kare tukura sebiro nebyabono have you got this story ntabi present since my YouTube I'm waiting for your present ntabi present chakijite kora konyoligoro ya Abuga Hotel bona hotel yokotoka sorongoro use asokonyaro bakarubekera ngokigoro ase amagoli alense kegima Abuga Hotel bakarubekera ngokigoro ase amagoli alense kegima asante sana ndochenga aigabono I'm ready mbarabia vasira nsema ya YouTube I'm trying to sing mbarabia tona na bro nsema ya YouTube ndochenga ndochenga kindly mondikira ujumbe nsema ya Facebook kwa na weko mbera nkong ndikira ujumbe cheno asensemo ya YouTube ono umusubati nalega igawe no umusubati weskuru oyo no umusubati weskuru no muise komoke osome skuru ekirasi ya 10 igate yanga amangana nalega iga agwetera na inde arochenga mesmes yanga ndako soma igamba soma na kyagoteba mesmes yanga soma igamba tebi na kyagoteba eliyo tunyara ko batogosuka bosyo asobwamo tinyara ko bagingo tiga ondebwensi isiko yakoera mesmes ya nerega iganta inyesoma senchira yeyemo ase eyemo kindly tugenda nsema ya YouTube twese yakora Facebook tindi konyora ujumbe cheno chonsi yotumyo ka sensemo ya YouTube mesmes yeni goteba iga akontinga hello Videlis era bagusi Global Radio. My stepmother is killing my brother silently. My father does not even bother. I personally naishi kwa aunti yangu, sister ya mamangu. Mama yangu aliaga
some 3 years ago, brother yangu anaishi na mama wa kambo, na pia huyo mama wa kambo anamumistrate vibaya sana. Tafadhali nisaidie kwa mawazo. Mchaso munwito musubati yo ni igagotebanga maumu abone gasirite myaka to yaedire. Mama wa kambo tumenenga muruka mama wa kambo ni igogenda tagusumbua murumu abo oyibamenyata monere asenchirere mbekima ekwera umurumu oro amenta mona borobwa na tatu mwabo, lakini emwesiko yuani gajeta se oanti yaye osasa mwesiko mama mwabo ono musubati atanga ni gale form 2 and out yanga ni go mama wa kambo agosumbua murumu abo bobe sana yaka musumbua bobe sana. She's 17 years, murumu abo is 12 years. Out banga mama wa kambo anamsumbua sana na anamtumia vibaya. Angependa muweze kumshauri. Nasema kwamba baba yake huwa hashughulike, baba yake does not even care. Hata ngatatumu abatali koligerelia na hatanya kushughulika na mangana ajo, lakini murumu abekera mu akresime kerago chocho kwa kwani murumu oni yako mwereseranga maumu aboni yako moita, maumu abo yonde ni yako moita na ndi yako mutumia bube. Timaitinga akobolinga na kitora mukonye ase birengereri. Na kitora musire ase birengereri. Matinga moigule story ya no musubati ole class gikomi go form 2 mamu oniga sirita kabatigere amono muromu abo oyole 12 years na erniga 17 years muromu abo erniga menta mama wa kambo na umwisko niga chita se anti ayo yoro mamu abo wasimwisko mawonya mamu abonya gosira kirago chako bakwani nigo mumuroyo mwako mutebinga he goes through a lot. Mother wa kambo, mother in law, I mean step mother, niga kumusumbua sana, niga kumuita sana. Sometimes sari kuragera, sometimes sari kanyorandagera buyabune bwera rate autoboli na kitora akore usena kiara akore anyara ka rescue her brother from such incidences. Na kiara kanya ka rescue her brother from such issue. Na kiara ka rescue her brother from such shida. Mazumo igule story hiyo. Oyo no musubati ole form 2 osome skuru ya mo form 2 no mugusie awotebanga mama boniga sireta kabatiga bali babire mwabo muro yo 12 years no musubati oniga 17 years musubati yara kagenda gusomera asanti yaye oyo musiko mama abonya gusira musio mwabo no atigarda 12 years no arenka agaria kulende mama mwabo wasimama wa kambo nigo akomo mistreat nigo akomutumia bube nero okora kigasigari no mwana ogosoma na okomokora kigasiza chindo muri nabakendagera lakini tato mwabo tali go botha tali kuboria autoboli na ki agokora anyara ko bagako rescue is brother from his mother-in-law ama tato mwabo osemo mama mwabo oyonde mama wa kambo na kyanyara kanya na kyala nyara ko mu rescue sanganga mona inchi karunge birengere byao karunge birengere byao karunge birengere byao 0753241889 enotisano bire sano stobirinya sano kianda abuna sensemo ya Airtel Safaricom abato yoro kwetera 07 085853 asensemo ya Airtel na koire nambe yo kolende asensemo ya WhatsApp na boko ngakire simboigo 0716059823 bona boko cha live ya kwere link na muna bekire gabo na boko cha live gabo you click that link esinya ko batoko kwa namuna ye asembeo asenchira yeyemo ase eyemo oyo no musubati ole form 2 mamu aboni ga sirete akamutiga akabatiga mu muromu abo musubati obwa 17 years na muromu abo bwa 12 years musubati wakaenda kusomero anti yaye kole no muromu abera asunya sako kenda no alenka galia tatu mwaka leto murugyo ndo mwao oyo kuna mama wa kambo go sister mother ono umusiko chiko nyoranga his brother is going through a lot umusiko muromu aboni ga goteso no mama wa kambo niga kumusumbua chinda ko munendagira ko mukoliga asi nyinge no ndagira tari ko mwa bona ko tuboli na ki nchira kitomwa tora mu advice anyara ko rescue
his brother or say her brother from stepmothers oyoro muntu mube okomusumbu anaindi okumutumia obe naindi okumuita na kitola nyaka batoko mukonya sebirengererio 0753 241889 kindly mundikira ujumba sensemo ya YouTube ndikira ujumba sensemo ya YouTube Facebook tiri nyaka kwa nkoriti tumesi channel ndikira ngo ujumbe sensemo ya YouTube ino musabati wal form 2 amu abani ga sirite buguma bwayo sani ga kwete akabatika bale babere ere oyol 17 years oyol form 2 no mwisho mwabo mako oyol 12 years musiko oyol form 2 era kagendo anti yaya musiko mwama omwabo nyagusira agosomera galia kulinda katika muroyo mwabo 12 years inkagalia kulinda bonekera wacha kwa kwani murumo oni gago bleed ni gago romo tebinga my sister I'm going through a lot tindi koragira some other days ngoko ligwega asie nyinge mbali konga time naone choka soma mbali konga time naone cho wetera ama time kruase skoro nigo bago nsumbua. How can I go out of this? Nakinda nyarako wakingo etaya nakinda nyarako wakingo ya etaya musiko watu bolinga ntira kyala nyarako bagako mu advice njira kyala nyarako bagako kora ili nyarako bagako mu Rusia musiko mwasa matesa yaenda tagwetera usomusho mwasa mwasa yaenda tagwetera karunge birengeli bya 07 5324189 tato mwabono ale it doesn't even bother tato mwabono ale tanya kuboli tato mwabono ale tanya kuboli kende gyonsi na kyao kora akonye muromo abo urwase that nafti mara 0753 241889 0753218889 elinkira unabikira sembeo na bako sangamo na nche asenchira yeyemo aseyemo we are live asensemo ya YouTube we are live asensemo ya Facebook ikokolende ndikira ujumbe asensemo ya YouTube na tokonyara koba togosanga ase enchira ya bene kimatwe birenga bya ombiribi aba kusigilo pa radio. Hello hello JRFM. Hello. Yes. Oyo masira ndege. Aha. Ulisema je pipeline. Yeah. Mara iwa bena wala makom. Aha. Pero muy bori asire no mama asire tata kera na to muntu onde anya kusungura bana mabinto bande. Aha. Abujira iwa device mu muruyo. Aha. Ale ko rachiango chiayo sikia ya bali poti. Aha. Aba erezere na to mwana tukuto de mwana mina sumbuke. Aha. Iwo nya kuru abuna no mugambe na bawo te bigo ko muri mwana ya menyerete. Aha. Iko zinjere ndete yebo de gara una ta ta buna nda to muy bori timu de mwana na sumbuko mwa ko nya ta timu de mwana mina sumbuke. Yes. Oni ngo ya ne kite bigo ya ye tiambo ye. Aha. Aba bate wa mangana ya na mwana ya menyo buguma borogu ya kinara ya magana wa to mwana wa bagetu. Asante sana my brother. Yes sir. Asante sana yaote yanga mroyo atebye cyanko chiaye atebye chikase chiaye mangana yo aligererigwe ono mwese comment mwanti yaye maumo bani gasite some 3 years back akabatika bale babere mu akamangabo mwese ko yole 12 ore 17 years na ore form 2 na bogo muranaro ore 12 years ono mwese ko nigate yange kirako rugari anti yayo chakukwani umroyo ore nkagaiga mama wa kambo stepmother oyita to mabanyo matekere mamu abasirete nigo umroyo ore nkore 12 years yamotainga niga gwetera rof niga ko through a roth atomo watari kubori ndrako no bakendagera ndirago itwa nombo saigo korenta atomo watari kubori ono musiko niga kubori nga na kiara kore akonyo umroyo mwabo kurwase amangananga bunaya iga 0753241889 elinkira na bekira nsemo ya live kindly mbaroro bago takabacha live twakwana elinkira na bekira nsemo ya Facebook ikirango ngakirange simigabo just click to that link etyanga batoko sanga asenchera ya benekima ime yabagusi Global Radio ekyombo ne kyomo guse etyanga batoko sanga asenchera enga una eyo mwancho muligerere naboigo omwancho mo tegereri wabagusi Global Radio oteto kono no komoiga tumakore na sembe nyoranga tura live nsema ya YouTube ndikirango YouTube jaino ngakirange simisiro 0753241889 Elio tunyaka batoko sanga senjira benekima. Aha, tumetinga sensema ya YouTube chimesema senjira igando cha iga chimesema senjira igando cha iga. Akuruna Irene atana hey I'm in asante sana Irene. Chisemo cha Mwalimu Hotel. Irene Mwalimu Hotel iga I was there the other day.
Irene atanga kurutise mu chamo Irene Hotel tima tinga lero sana ko chongo deranje akoro kumna morini betote na ga kika Step Mothers mwatonyalire. Asante sana tumebirengeli bino mbiri. This is a lady oyino musubati oli form 2 otanga niga bwato muchando sana because abantu abangeni go bakumusumbua yani Step Mata oyole maumu abo kirima mu abasi takabatiga bale babere na musho mwabo ono nara igo kubasumbua Step Mata niga osumbua musho mwabo sana osiru ninkyao korasi nenga how does she go about it na kyako nyara ko baga ko rescue na kyako nyara ko baga ko rescue maumu abo kurwa samangananga bunaje tumebirengeli bya ombiri AGRFM hakangesi 0753241889 asensemea live muroche link na bana bekaga abo amonya komo kuro birengeli bino ase enchira ya bene kigma bara igando chibale asembeo ningeomba niweze kuongea na wao moja kwa moja. Blessed mama tumatingana kiago teba. Hello nakupata loud and clear. Hello Nakupata. Hello Nakupata. bado unmute your microphone asenchirenga bune yo tumayonyara ko batoko igwana yoske munara igatima tinga birengeli bya emberebe tima tinga. Hello. Yes Wa irira abo. Wangire iraiga buya. Nje biranga driviane nali kurwa ojia simusubati omwabo. Arore na bamuraba mwabo mama omwabo. Akuane na barabo na babara isekolengera libara eto mwana olia ategomenya asobo mama omwabo bonunge nakuru. Ose baimoke baende bakuanire tatu mwabo. Egere mate na vera se gotoka no mwana ino anya kaka wa mystery death musacho yotanya korora nande tamanyiti. Kyagere bintu binde mbiro konyora bigo korwa mungunyu ne bidembire bigo koruma iso marore. Muntu igato wonte ina nore buye iga orro mwana oka gochandwa ogira. Iko tatu mini sina musacho uju na bora anyore tameti na mwana uyu ngweterare makongo. Iga bakoyo ye babone tegocha bamukuanere bamotebi umwana oyo iga gwetera amangana makongo asumusubatyo. Abokonyora bakwandire umwana oyu anyore abokonya. Asante sana. Asante sana oyu akoro kuna Jose Kemu era akoro birengeli bya atanga abakoyo mbabwente kumukwanira koyo mbabwente kumukwana tume birengeli bya ombiribe sanganga mo 907 0753241889 0708585375 abo na se ensemo ya Safaricom na bogo Airtel na bokurwa ibirengeli byao asenchira ya bene King Blessed mam ndo tunara igasera ini tendo unokinga gukwana. Hello Nakupata loud and clear. Yes nakubwatire na kimami. Niko salama nashukuru Mola. Waigura mangana yo. Nimesikia hiyo maneno. Kwanza kabisa ningesema pole kwa yale huyo kijana anapitia. Kuna huyu ametoka saizi amesema ati labda baba ya huyu mtoto ajui yale anapitia. Kuna wazazi wanaweza jua yale mtoto anapitia lakini ule bibi ako na powers kumliko. Kwa hivyo anaweza jua lakini hana option hata yeye amekaliwa. Mimi ushauri wangu huyu msichana ni mdogo na ule kijana ni mdogo. Kwa hivyo hakuna vile wanaweza saidiana. So ni huyu msichana aongee na maanti zake na maanko zake wa upande wa mama. Waende wachukue ule kijana wakae na yeye. Huyo kijana amalize shule. Akimaliza shule maybe akipata kazi aweze kujisimamia. Sasa pale ndiye anaweza rudi pale nyumbani ajenge na akae maisha yake. Asante sana. Hiyo tu ndio ushauri naweza peana. Na nyinyi wa mama vile unafanyia mtoto wa mwingine,
kumbuka wewe pia wako atafanyiwa hivyo. Kwa hivyo tuache kuwa na hiyo roho ya kubagua watoto ati juu mama yake alikufa huwezi ukamfanyia vizuri. Yes. Kwa hivyo wacha tukue watu wa kusaidiana, familia ya huyo mtoto iende umchukue ikae na yeye juu kama mimi saizi siwezi kaa ati nisikie mtoto wa sister yangu wa brother yangu ati anateseka ni nyamanze. Nitaenda nimchukue juu ni damu yetu, tukule kile tunakula na yeye hata kama ni kidogo, Mungu atatufungulia njia. Hayo tu ndio niko nayo kwa leo na ninawatakia happy new week. Asante sana, asante sana, asante sana. Uyu akoro kuna blessed mom era gotebanga na bamangana ari gonda gotebanga nigo babwente kwanza bara kwana mangana ayo baigungana kejide gachiko myoka nemero ngeni chaptukire igoro ye chinsa ndo chenga chinsa isa na macha uno baso echine cha Africa ya moja penta rogito tematinge birengeli bya mbiri bi. Hello Bebang. Mbuyande. Mbuyande. Aha. Ya nimejaribu mpaka Dochenga na kanyol rembu ya sana karunge birengeli bya ko gura mangana ayo. Tenda nyaguna. Aha. Kimwara bwana. Network ya ko kutoka I don't know why. Ngobori kimwara bwana. Obi, wana karate kata wana kidogo tumakoleta mbeo mako understanding aningi twala ukwanira tinko jara kumweresa tingo nyara kumweresa ngangi twala ukwanira elia nyara ko bagako understand twala kata baiga musubati nare gaiga so mwisika nare gaiga ore form 2 ore form 2 atenga mamu mwabo niga sirete akabatika bale babere mwabo ere kabwata 17 years nabo igo mumurumu abo bwa 12 years bona era kagenda so anti yaye kurende umusubati oyera kagenda asanti yaye mumuro yonda gatigaranka bona tatu mwekeranya umukungo mungao mama wa kambo bado anawasumbua sana, anasumbua huyo kijana sana. Sasa singine hata akuli sasa anashindwa atafanyaje rescue huyu brother yake kutoka kwa mikono ya huyu mama wa kambo. AGR FM, hello. Hello. Mana ko mo getul. Omonyene. Para ko igule. Aha. Nada na igule nyaro ke umne owe igane tio ushauri. Aha. Kitu ambao sikuelewa zaidi, huyu kijana kuna miaka ngapi? Huyu wa kutekeleza. Kuna 12 years. 12 years. Yeah. Kono nje virengele vya na mwando la temo ya. Aha. Matese generation ya bona ya. Aha. Umwana 12 years. Aha. No muntu korengeli akawetani miaka keratu alenge miaka ngeno 18 years. Aha. Mwana uyu andake aise kogenda aire sungu ntogo kongu. Aha. Na bakomutegerera ekoro bana ba 12 years kone gano muntu rerese muno muntu munene. Yes. Mwana uyu enyaruka nere egekorekana aro mwana gwetani mumuro yo mwabo. Aha. Ekerekero koyo mumuro ya report manisha no munene ari kumumuro kirengere kiani. Yes. Wano mumisiko yero ukire nabwata samenyete nyina nasirete. Aha. Tigagambe nantiri ya yamutebiga. Aha. Amakenga kerongo genda kali. Aha. Nonye mamusirete ndugu yane netigale kali. Aha. Lakini gakongeresa gawetera makungwara wa manene sana. Yes, yes. Munyino uli nabakwimukia tua. Agambe nabangina rumo mwana uli. Yes. Nabako watena agenda ngo mumanye insababu kigo se ngaki umwana uli agwetera. Aha. Ekora munanje no automatically video ntebi ngo mwana ngwetera arabu no tarandebi. Aha. Ukumanya ndi nimanyete abaswati nanga kibakwira. Muswati mwana wayo uli otali oye. Aha. Yani yende kiyuko munda nakwana tebuga tingana wende ku investigate. Aha. Muswati uli tigabangina rombe balionya bali kinguru. Nande tingaje mbaba kinguru. Abangina romambanje tabana abaigwa. Waenda batebi umwana oli nabondo ngina roma ikaromo saje nabaratange. Eki bamutenga umwana we gosininde nyombali, umwana narali ngorrago poe katigangenda babere nere. Yes, yes. Bamuiro umwana oli we 18 yasi. No umwana bona toko takunyara kudrumiwa ate ngomungino yara muchande.
bamurangeri bamuira sangao abera sangao ekore te facting nginga bana ngwetera barayi numusacho y'umuntu batinaro polisi bikiria kona nya nabora beise tamanyeti tamote binje muno kinanya kumero omumna abo skindaro abo lakini nimanyete abasaja bange omusubati mutangania kire ulo kabiro goja kumufunika mawazo sana kifamili kinyingi kitabura ati omusubati ni ikaransi abana balikoro yomo umwana uri nabara batenambu yagende children so muko kobera na isena omusubati yo kabere ibona kinale gotebanga onde wese sitima kinale gendo gakora videri sio onye goikire konyora abana bose abumbata tumuno musaje yo bwate ngikiro usukuma nando nyome onye ko gane tinga no gane to konyara ko bera muna Paulo tiga bana bara kina bete nenere ora te musubati onde ora kolende ancha bana ba batangani abuna ba kare to karukutata ekagero kali kuno ya ukia matangi kinyoronga kwa bero monto o isanero koru bese kinyoro elina zirengere bya nenda tebe anki kande tata uno wasemi bwane obugete ngai ko igweta yeri omwari anyatari yiga asante sana yakoro kuno mwana uratemo ebirengere bya rotmating ebirengere bya ombiri mwana yo nigate banga muromo abo nigagenda takwetera mangana makongu gari ase mother in law kwa mama wa kambo atangera nigamenta simo isiko mwabo mama mwabo yosirete some 3 years ago lakini muroli mwabo mente nkagalia mama wa kamba anamtelekeza anamsumbua anamfanyia vibaya nasema kwamba ni kama anataka kumuua kisirisiri is killing his brother silently lakini sasa baba yake hanaona lakini hamna jambo ambalo anafanya hamna jambo ambalo analifanya hashughuliki wala hajaiuliza kwamba mbona unatelekeza mtoto wangu hivi sasa huyo sister yake akienda pale yule mtoto anamlilia anamwambia kwamba sister yangu mimi naumia huku davazari nitoe huku sasa huyo sister anashindwa kwamba atafanyaje aweze kurescue ama kumtoa yule mtoto pale ili huyo mtoto aishi maisha mazuri 0753241889 0753241889 upande wa Facebook usiniandikie ujumbe tafadhali upande wa YouTube niandikie ujumbe kuna link nimekuwekea pale unaweza niandikia ujumbe upande wa YouTube na pia unaweza kuja live ili tuweze kuzungumza moja kwa moja nikidhani Benta Rogito nao una ujumbe unaweza sema nazi moja kwa moja ndenga Benta Rogito bono kwanyole renga naki ngantwaro kwa ndaninga naki nabokuru birengere byao asenchira ya bene kingma Benta nono kwa igure nkikyarenge aigure bana birengere byao mbiribi Chegake gende gedang bana pataka babado mo botong na Hanya barabuno babu na kite renda dakana ngombe to renda so abana baigo manya boro na baba na Igo omwana muyo manani karanta na ito bakwana ali body se na ya yoro jo mondo ana da mana biko di mondo manya no kuno tata aya kwenda na because omwana otwara fuya na beta nda kore adai tena izaki nigo yes do moi bori na hata na reto kabara garanti kwanza bado mziki kwa magumu yeah asante sana yeah uyu akoro kuna Benta Rogito nero yorure birengere byaye Benta Rogito rure birengere byaye asante sana timatingaye ebirengere bya ombiri una omo Kenya aye birengere bya ombiri una omonto obwate utu birengere bya ombiri huyu mtoto anateseka pale huyu mtoto anapitia mambo mengi pale kwa mama wa kambo mama yake aliweza kuiaga some 3 years ago akawaacha yeye akiwa na sister yake mkubwa ambaye sasa ana kidato ako katika kidato cha pili huyu sister yake anasema kwamba brother yake anapitia mambo mengi sana
anapitia mambo mengi sana pale nyumbani kwa mama wa kambo. Ameshindwa atamrescue vipi? Atamtoaje pale? Karunge birengel bya century ya beneke masiro 0753241889 enoti sano ibire sano isato ibire nyemo sano kianda 0708585375 century ngabone yo mwancho muri na boygo mwancho mutegeli karunge birengel bya usanga ngamo na inche kindly ndikira ujumba sensemo ya YouTube ya kwera Facebook tino nyakabanga nyora team SMS channel bari mole live linkira na bekira gabu ndo chenga nindo chena umya igati matino mibirengel bya mbiribe sanganga mona inche 0753241889 0753218889 ndo chenga na umya ndo tamire kidogo na tete moreta sema ndo chenga tamire kidogo timete birengel bya mbiribe Michelle Rojito sijui maoni yako ni yepi na unawezaje kumshauri huyu mwanadada? Huyu ni mwanadada ambaye ako katika kidato cha pili. Mama yake aliaga dunia miaka 3 iliyopita. Na sasa yeye aliweza kutoka pale nyumbani akaenda kuishi kwa aunti yake ama kwa sister ya mamake pale. Kisha akaja yule ndugu yake pale nyumbani. Babaka akaweza kuoa mama mwingine ama bibi mwingine ama bibi wa kambo. Sasa yule bibi wa kambo anamsumbua huyo brother yake. Huyo kakake huwa anasumbuliwa sana na yule mama wa kambo. Anamtesa sana yule mama wa kambo. Siku zingine hata siku zingine hata aende shule. Hapati muda mzuri wa kusoma. Anamchapa pale nyumbani na kumtelekeza kama mtoto ambaye hana yeyote wa kumlilia. Sasa huyu sister anasema kwamba anapowatembelea pale nyumbani wanampea ushauri huyo yule dadake ama kakaka anamwambia kwamba anateseka vibaya sana. Kuna mambo ambayo anayapitia pale na angependa tu aweze kumnusuru kutoka kwa yule mama wa kambo. Kwa sababu anasema ni kama anataka kumuua kisirisiri. Huyu dada anasema tutamsaidiaje kimawazo ili aweze kumnusuru yule kakake kutoka kwa mama wa kambo. Anasema kwamba babake mzazi anajua yale ambayo anayapitia, lakini akimwambia hamna kitu ambacho anafanya ama hamna jambo ambalo analisema, ananyamazia tu. Wewe utamshaurije huyu dada? Huyu dada utamshaurije aweze kumtoa yule kakake pale? 0753241889 upande wa Airtel. Hiyo line ni free, unaweza piga pale kokote ulipo. Ukiwa Qatar, USA, kokote kule unaweza piga 0753241889. Upande mwingine kwa namba ya Safaricom ni 0708585375 0708585375. Unaweza nipigia simu upande wa Facebook na upande wa WhatsApp. WhatsApp line unaweza piga upande wa WhatsApp 0716059823. hapo ni upande wa WhatsApp 0716059823. upande wa WhatsApp ya notisano vile ya mwisana me notisano kianda isano stoberi sato. upande wa WhatsApp na bako ngakire simi 0716059823 ngakirange simi doche ngaya ni doche emi ni mute your microphone. Instagram na bekira sensemo ya live na boku click that link nya kwa ko chembe tunya kwa to kwa na mona ya senchira ya benekima. Unmute your microphone Emi. You have muted now. Okay, so no unmute mbono nuche kwa mute. Asante sana Emi. Timaitinga Emi no nyiwete. Emi. Hello. Hello Emery. Koranga Emery, you are muting your microphone. Tingo nyara koba kingo koigwa. Ikabono na beko mbere challenge. Kindly kiroko ngakire simigo chaya sensema live unmute your microphone. Etinya kwa togo sanga ase enchira ere engiya kengmo mwancho murgerere na boigo mwancho motegari baba gusiglo radio.
kiro chumba sensemo ya YouTube. Emi hata na nyaps listening loud and clear. Timatinga Emi, what's your view? Na itora nyaka batoko konya this lady nyaka bakako rescue his brother from her mother-in-law's Yokomo Street. Michelle Rojito, sijui birengele bya ombirebe. Not good at all. Mtoto wa mwenzio muone kama mtoto wako. Acha huyo mtoto atolewe hapo yukosi huyo mama hata ana utu tu. Irene timeli kwa mbora kocha Irene na gota inga ondiye. Nawe karo birangele bya mama wa kambo. Badilisha mienendo kwa hata wewe sijui ya kesho. Asante sana. 0753218889 ina namba ya NSB 0708585375. Uwai wangu ni deni, natakiwa nifanyie Mungu kazi. Sanchirenga muna inoji daga nigo chikumi nywa kimimba rongetano isa na chapikiri gure chinsa isa na macha wano mbaso Kurako inyolinga Ramis Wax Bonero ya chile aso omuchi obosongo Iyo nyakabaga okorrega siabo ase inchira ere ya benekima Ramis Wax nigo toka separe kisi kogenda Kisomo Mbarabale nsabu ase nsemo ya daraja moja Unowote mboko chimate nsabu ase niniga Na wakonyora Ramis Wax Wax nige wata wakorrega kerengo kigoro ase amagori alense kigima Ikagaria Wanyegaria oke wata accident Garia one kwa mete isko garia one atekete kerore garia one bwate stato muchando igari yaitete ya kwirangi ika asensemo ya Ramis Wax bono bale asenge chanyoranga nigo babwata bakorerwe kera mukigoro ase amagori alense kegima abago mwanchu mulira abago mwanchu mutigale uko nyorigoro ya Abuga Hotel bono na hotel okwaneka ase orongo rwa gusi. By the way Abuga Hotel nigo toka se pale kurukisi kogenda Nyamira mbarabale nsaba enseme kurukuna jogo no konyora Abuga Hotel nige bwa chindagera chekerengo kigoro ase amagoli alense kimankike komeki Abuga Hotel yaba very unique. Abuga Hotel ndakora yaba very unique nige bwa chindagera chikoro nige bwa chindagera chikegusi nige bwa chindagera chonsi bore kisambo kosaso mubano kosaso kubwekania nabokonyora endagera buna erongoliyo boli asiringe 50 chioka nabokonyora alitoke sani aje siringe 100 yoka katumbali no ere gali nabokonyora nkoyeke gusi asama goli alense kima nabokonyora gali linagwo motereli sosa byose bigotoka ime Abuga Hotel ndabuga Hotel by the way mbacha kwena no burara sobotko omo kana siringeri bweyemo chibesa cha Kenya bate na Abuga Hotel obokorerwe kerengo kigoro ase ligoli lya inse asenchire ngamune ikwana ngamo nanje sanga ngamo nanje akorukubna Emi timatinga Emi hello. Yes. Hello. Yes. Umenipata? Wakire buyaigana buyole mami. Yaani kwa poa, nashukuru Mungu. Umeyasikia yale ambayo tunayazungumzia? Nimesikia. Sijui maoni yako ni yapi kwa swala hilo? Mengi kwa naonelea. Aha. Huyo mama wa kambo ni kama hana utu. Aha. Sasa huyo dada angefanya kama unaona huyo anti yake. Aha. Aya mkarisha mwongeleshe amwambie yenye anafikiria. Aha. Kwa hiyo mwaka wake. Yes. Kama huyo anti yake atamkubalia. Aha. Atachukua kakake waishi na yeye na Mungu na yeye hawezi wafungulia njia. Kwanza huyu dada kwanza amuongeleshe huyu anti yake asikie kama anaweza kumhold, anaweza kumkaisha pale. Ya unajua kuna wengine wanaweza kataa mbili. Aha. Na kitu yenye naweza sema, dada anasema eti anajua lakini Very go take any step. Yes. Unajua wanawake wengine mimi unapata hata huyo baba aoni kitu amewekewa madawa. So aoni kitu ako tu hapo kama
kama stars. Aha. So hatuwezi tukapureu baba. Aha. So badala huyo kaka akofi, na huyo mama unazipata anamchapata pole pole. Sometimes upate huyo kijana amekufa. Aha. So wacha huyo dadake achukue hiyo step haraka. Aha. Hata kama si watu wake wanaishi na yeye, na yake mwingine ama relative mwingine anaweza take. Aha. Wasaidie. Unajua inafaa akiyo huyo mama yetu sio alikufa. Yeah. Pata kuja hai. Si wafanyie tu vizuri kama watoto wake. Hata Mungu ndiye anaweza mplace. Watu wengine ni fichwa ngumu, watu wengine hawana huruma, hawana utu. Watu wengine hawana utu. So the best kitu yenye anaweza fanya ni hiyo tu. Wakalisha huyo anataka muongeleshe. Akikubali tu uende na furaha zake, Mungu atawafungulia njia wa somo. Aha. Ndipo tu na maisha yao iendelee. Asante sana mami. Asante, nimeshukuru. Mimi ni mgeni but nimeshukuru. Karibu nyumbani ngina Montano Montomia. Haya, asante. Asante sana uyo nalikuwa namo na Emery karibu nyumbani. Ewe imeaba kusi Global Radio. No Montomu ya maoni yako rubu ya no Montomu ya mami afila Tom Najua huko nyumbani hatupagui, tunakaribisha wote waweze kuingia ndani ya AJRFM ekeumbo ne kimusina ngene ready kubata niaba kusi Evans Ensengma ime ya Kenya na boigo isiko ya Kenya. Karunga birengeli bino wangu no yideka cyane ko chikomyo keme biro bya nigo bikomyo kakema. Biro bya nigo bikomyo kakema 0753241889. Wai wangu ni deni. Timate birengele bya umbiri bisanganga moranje 0753241889. Asensema ya WhatsApp wanapokondikira ujumbe, asensema ya WhatsApp wanapokondikira ujumbe. Chirenga une yo mwancho muligenda boy go mwancho matakali baba go si Global Radio. Listening, asante sana Emery Nyaps. Ye kurwa baba go si Global Radio ke umbone kyo mo usinche no mwana baba ke tutu video so mingo machoge. China bajeche studonchireka bwa screen, china bajeche studonchireka bwa screen. Wai wangu ni deni. Ono moiseke mama bani ganya toka kako siribo gimabwaye akamotiga karomoke akamotiga kale some 3 years back. Ono musubati oniga bwato muchando. Aote banga erani gachita chikomenya ase oanti yaye mwesiko mama omwabo kurende muchando gacha asimroyo mwabati ketenka ikoda to mwani ganyo muto mukungo mwao mukungo oyo nkagani ga mystery his brother niga tari kumwana ondagera sometimes akomo mystery at jerembe kigima ono niga kumitingana kyao kora anyar ko baga ko safe from here from ase mother step mato orionde akubankanya arte kiro kindo nya ko era kare arunge birengere byao sanganga monanche cyabingona kyoroche turanyako batogo mokonya ase birengere by the way link na abekere gabo nsemo ya live nabakonye bibate link iyo nacyako batogo sangama naye ase nchira ye masemo ase ensemo ya live nsemo ya Facebook na banchira gabo screen ase nsemo ya YouTube kinamba boigo nchire gabo bakondikira ujumbe gabo igo tunyako bakokuru birengere byao karunge birengere byao by the way birengere byao ne byengencho sana
ndozenga jide kaniko chikumyoka muchikokora toko chomurobeli murobeli muchikokora toko chi kolende tingo sikere sukara rungo ebirengereryo byao Wai wangu ni deni, wai wangu ni deni. Senchirenga bune yo mwancho mulgenda waiko mwancho mo tekerali. Viroviana ndo chenga niyo biganda tukumyo akima my time is running. Akubando chikanya kumyo kiengo sabanga nda kolero murobeli abo. Boygo, if you have a story, akina me, if you have a story you feel like sharing with us. Kende no bwate story wetenga no bwenta kusanga munantwe asenchera yeye masemo. Wate kerokende story and downs na bosanga mona inja sencha ye masemo having a story kyobwate how was it, how did you go about it na botanya katoko nyora ibirengele byao ase enchera ya beneke mu mwancho murgerere na boigo umwancho mo tegereri bwabagusi Global Radio nyorange namboko ndikere story yae namboko ndikwe tera sinsema ya WhatsApp Nigere 0716059823 Nyeirolere 0716059823 ina namboko ndikera ujumbe either asensemo ya WhatsApp either undikere SMS either ungakere simi ontebye story ya tinyako batoko sanga sentra beneke mu mwancho murigenda boigo mwancho motegereri kene mbaro roba itera mangana mange kene mbaro roba itera mangana ngabuna yo kene mbaro ro asemo gonde bintu byangire sa baselio botaka mangana bagasaleka itukulia ankyo estonera igano cha soyere sa iga to chikora molekera kidogo. It's a very touching story. It's a very sad story, touching story. Swati naraiga onyolere gasi gosoirwe gasi lakini atebunga tagasi ta koegwa onyembara akora bwanchania muno lyo komwe gasi akuboli na kyao kore gasi kenyo bugimo bwa kongire ni gakoena na binda we gasi usena kyao kora abuna sensemo ya mambindo chenge mesi imbono ya ikira gakese na ngonya soma we'll talk about it tomorrow actually Tuesday edition, Black Tuesday. Sensemo ya story yangu yoker kendo mwancho muligenda boigo mwancho mutegeranye kubwate story you feel like sharing with us toba mono bwoba ndikira ujumbe kwa terasa namba 0716 059823 asensemo ya WhatsApp ndikira ujumbe ntabinga na bamangana liga na bibintu bire gatunyaka batoko sanga sinchira ye masemo tukushauri Mwandada naona anasema kwamba Fidel asante sana nimekuwa nikiangazia nimekuwa nikiwafuatilia moja kwa moja anasema kwamba aje huyo msichana aweze kumuombea nafasi naye pia aweze kuishi hapo kwa anti yake sababu mama wa kambo si watu wazuri vile pia mimi Fidel niko na story kuna jambo ambalo limenisumbua sana kwa akili
nimekuwa nikitafuta kazi for the last 4 years. I graduated back to 2017. But nimekuwa nikitafuta kazi kwa muda sasa. Na nimepata kazi ambayo nimeisomea. Sasa mwenye amenitia kazi anasema kwamba Fidel lazima niweze kufanya mapenzi naye ndipo aweze kunipea hiyo kazi. Hebu nishauri nifanyeje? Nifanye naye mpenzi ndipo nipate kazi kwa sababu nimetafuta kazi kwa muda sasa, ama ninyamazie tu Mungu atanipa kazi? Hayo tayangazia kesho ndani ya Ijara FM. Kuanzia mwendo wa saa 6 mchana hadi mwendo wa saa 7 sasa Afrika Mashariki, ndani ya mpango mzima wa Seria Obotaka, na ukujia moja kwa moja kuanzia mwendo wa saa 4 hadi mwendo wa saa 7, kwa kwamba anayeleta kipindi hicho ni Videlis Omoshoge Gose Omana Bwabage Toto. Jeremiah Urina Ontire Otero kwa yo wansukema, otero kwa yo gotonontukema kundo chwa do ikiriga yechide kai komingoro yechinsa isana mbari chabano mabaso chinsa cha Afrika ya mocha. I guess ngonteo na sikirisko sokuro birenge diviaye gara tengonyo ko what story you feel like sharing with me. Kindly so wanja kwao ngakire simi ndikira ujumbe nchati nsema ya WhatsApp wetera 0716059823. Let me know your story, then we'll wanna feature your story ndani ya Ijara FM ekeombo kyomogusi ncheba kondo ko mwana wabage tutu Videlis Omingo Mochoge eyakuru kwa bagusi Global Radio ekeombo ekabati angane kyomogusi asonya kwa toko semane gotebania nabo yoko kania samatera ama tono ntose banoiga ngotenga kindly seseniwa naende seseniwa tomena nditukulia ankyo ase murobuli yoko kubona Seria Obotaka Ngencho yobo semia inde tunyako batogo Seria Obotaka sitogusi na inche kurwali kero kankoro kweli asmabiriani gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi tabauti akinero nche mononko yeroka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to Seria Obotaka gusi yeito yali konyarekana gaki Timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete abagusi Global Radio Nchutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse soboamo ndorwara ndobwena kero kyombura twarwara kero kyomuna kera twensi tutochamo gaiga ase abagusi Global Radio ambiamo. Okay, motegerete abagusi Global Radio abantu baminto morwara corona nebo kara America inju boka sanitizer ekorusia binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato morobo gosambo bokima nesuguma tori obokimekeni karibu Emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyachiki. Thank you. My story, story abagusi. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana wabage tutu Videlis Omingo Mochoge kila siku ya wiki ndani ya story yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story, story yangu ndani ya